inzira yo kuzuka ni nyabagendwa karatinze Yesu kandaraga uratsinda nubu inzira yo kuzuka ni nyabagendwa karatinze Yesu kandaraga uratsinda. ngo nakijijwe muri 50 ngo muri 70 ariko si imbuto wera nizihe? Kuba muri korari ntabwo birasobanura kuko wabaye umukristo musha. Kuba umuvuga butumwa ntibirasobanura kuko wabaye umukristo musha. Buri gihe tugomba kuba twifuza kumera nka kujya kw'abana b'impinja. Ikuzimu ngo iyo tusha nta mirimo nta migambi nta no gushima Imana ngo kuzongera kubaho. Amen. Gushima Imana no gukora imirimo n'ubu tugiye tubonana kuri iyi si ya rurema, ariko nyuma yuko bazokwandikaho ripe ubuzima buzoba burangiye. Amen. Nyuma yaho ngo nurangiza guhangane n'imirimo yawe kugira ngo imitima y'abantu ibanze yumve Imana. Amen. Bwana asifiwe sana. Ngaho
banayitsinda mu butatu bw'Imana, Imana datungana n'Umwuka we. Banayitsinda mu butatu bw'Imana, Imana datungana n'Umwuka we. Urugamba rwa nyuma umwami wacu Yesu yarwanye yaruhaye amasaka tugusa. Urugamba rwa nyuma umwami wacu Yesu yarwanye yaruhaye amasaka tugusa. Isaya gatandatu Yesu Kristatinda Satani, Isaya Yesu adutsindira urupfu, Isaya munani Yesu azatinda kuzimu. Anza kw'Isaya tenda ararangurura cyane, ati birarangiye no gucungurwa. Anza kw'Isaya tenda ararangurura cyane, ati birarangiye no gucungurwa. Anza kw'Isaya tenda ararangurura cyane, ati birarangiye no gucungurwa kwacu. Rupfuna kuzimu barwanije nziza, esabatinda kwibuka kumugaragara, bamubwira ikoze mu Yesu abasaraye, amara y'imisiga tondoga gufunguza, none ubu inzira yo kuzuka ni nyabagendwa, karatinze Yesu kandaraga uratinda. None ubu inzira yo kuzuka ni nyabagendwa, karatinze Yesu kandaraga uratinda. Hallelujah, Haleluya, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Urugamba rwa nyuma umwami wacu Yesu yarwanye yaruhaye amasaka tugusa. Urugamba rwa nyuma umwami wacu Yesu yarwanye yaruhaye amasaka tugusa. Isaya gatandatu Yesu Kristatinda Satani, Isaya karindwi Yesu adutsindiye urupfu, Isaya munani Yesu azatinda kuzimu. Anza kw'Isaya tenda Ararangurura kane, zo gucungurwa Anza kw'Isaya tenda ararangurura kane, ati birarangiye zo gucungurwa Anza kw'Isaya ararangurura kane, ati birarangiye zo gucungurwa kwacu. yarababariwe. Arababariwe, arababariwe, Yarabohowe, arabohowe, yaratunguwe.
korari ntawe wamenya ibyabo uko baje gushiraho iyindi wo kugira ngo dusubire muri iyi gupaka baririmbe ngo sinye zose bateguye ariko ni ziza reka tubaze Imana icubahiro hanyuma iyo ndirimbo ni igitangaza. Haleluya, haleluya. Saa ya nyuma Yesu abwira abantu bose ngo birarangiye. Kwa mabawa ya imani tunaruka juu ya mambo yote, tunaruka juu ya milima ya dunia, twatembea juu ya bahari. Hatutishiki, hatuogope, katika vita sisi ni hodari. Hatutishiki, hatuogope, katika vita sisi ni hodari. Sisi mukia lakini sisi ni vichwa. Tumepewa mamlaka na uwezo wa kushinda kila nguvu za ibilisi. Tumepewa mamlaka na uwezo wa kushinda kila nguvu za ibilisi. Tutachukua silaha, tutapigana tena tutashinda. Wakituliza furaha ya mimi, tutawajibu ni kwa ajili ya Yesu. Imani yetu ina msingi, ina matumaini yenye uzima. Mwengine utachukua silaha, tutapigana tena tutashinda. Tunaruka kwa mabawa ya imani, tunaruka juu ya mambo yote, tunaruka juu ya milima ya dunia, twatembea juu ya bahari. Tunaruka kwa mabawa ya imani, tunaruka juu ya mambo yote, tunaruka juu ya milima ya dunia, twatembea juu ya bahari. Hatutishiki, hatuogope, katika vita sisi ni hodari. Hatutishiki, hatuogope, katika vita sisi ni hodari. Sisi mukia lakini sisi ni vichwa. Tumepewa mamlaka na uwezo wa kushinda kila nguvu za ibilisi. Tumepewa
mashujaa wa imani atabaki nasi. Tutapiga maadui kama mtu mmoja, hawataweza kusimama mbele zetu. Aliyekuwa pamoja na wale mashujaa wa imani atabaki nasi. Tutapiga maadui kama mtu mmoja, hawataweza kusimama mbele zetu. Tunaruka kwa mabawa ya imani, tunaruka juu ya mambo yote, tunaruka juu ya milima ya dunia, tutembea juu ya maji. Tunaruka kwa mabawa ya imani, tunaruka juu ya mambo yote, tunaruka juu ya milima ya dunia, tutembea juu ya bahari. Hatutishiki, hatuogope, katika vita sisi ni hodari. Hatutishiki, hatuogope, katika vita sisi ni hodari. Sisisimukia, lakini sisi ni vichwa. Tumepewa uwezo wa kushinda kila nguvu za ibilisi. Tumepewa uwezo wa kushinda kila nguvu za ibilisi. Tumepewa uwezo wa kushinda kila nguvu za ibilisi. Nitakata tamaa, ukaniongezea nguvu nikashinda. Nimeona neema, nimeona upendo wako Baba maishani mwangu. Ibilisi alizania ya kwamba nitakata tamaa, ukaniongezea nguvu nikashinda. Ni kweli Baba, Ananipenda, ananitaja mwana, namutaja Baba, namutaja Baba siku zote. ni kweli Baba, nanipenda, 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 Namutaja Baba siku zote. nikimuita Nikimuita ananiitika, nikimulilia ananifariji. yeye ni Yesu, Yeye ndiye suluhisho la mahitaji. oh, nikimuita Ananiitika, nikimulilia ananifariji. Yeye ndiye suluhisho la mahitaji. nikimuita Nikimuita ananiitika,
kitwidegemza nuko twahawe ako gakiza k'ubuntu. Mwari mutumye nje guhindura sije nari ngiye ko nari nateguye, kandi ibintu za Pasaka bizabinkoraho cyane. Amen. Reka mwene data aze kudufasha gusoma. Turashimira abayumbe badutekereje, bavuga ubutumwa benshi bari hano bakatwizera uyu munsi kugira ngo tugane ijambo ry'Imana. Mwakoze cyane. Petero wa mbere, muheze mwari mukunda mikrofone. Petero wa mbere ibice 2, nushaka gutangire ku murongo wa 2, ndakubwira uko tugenda tusoma. Petero wa mbere ibice 2 ku murongo wa 2, nushaka kugeze ku murongo wa 3, ahandi turaza kubavugaho bukeya turi kumanuka. mumere nk'impinja zivutse vuba. Bibiliya iravuze ngo mumere nk'impinja zivutse vuba. Mwifuze amata y'umwuka adafunguye. Abo ni abakristo Petero ahabwira. Ntabwo yazabwira abapagani, yazabwira abantu bakijijwe bamenye Imana. Amen. Aha. Kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Tangira neza. Mumere nk'impinja zivutse vuba. Mumere nk'impinja zivutse nonaha, zivutse vuba. Mwifuze amata y'umwuka adafunguye. Icya kabiri, mwifuze amata y'umwuka adafunguye. Kugira ngo icya gatatu, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. icya gatatu ni ukugira ngo abakuze ayo mata adafunguye, abakuze abageze ku gakiza. Niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza. Nimba mwaramaze gusogongera yemwe bene data, mukamenya yuko umwami Yesu wacu agira neza, nimumwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu. nimumwegere rero. Nimba mwaramaze kubimenya, mwarasogongeye kuri ayo mata. Amen. Amen. Nimumwegere, niwe buye. Aha. Ariko ku Mana ryaratoranijwe. Niwe buye ryatoranyijwe ku Mana, ariko ku bantu rimeze gute? Riba iry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima. None rero muze kubakwa mumere nk'amabuye mazima cyangwa ingoro nzima. Dukomeze. Ego. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka. Kugira ngo mubashe kuba inzu y'umwuka, nuko muzaba mwasogongeye ku mata y'umwuka. N'ubwoko bw'abatambyi bwera. Musubire mube abami n'abatambyi b'Imana kubera yuko mwasogongeye bwo gutamba ibitambo by'umwuka. Muba abatambyi batamba ibitambo by'umwuka kubera yuko mwamuye ku mata adafunguye. Bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Amen. Mutanga ibitambo bizima bishimwa n'Imana ari we Yesu Kristo mukorere. Amen. Amen. Dusome ijambo ry'Imana. Naho nari naharebye numva havuze neza. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Haravuga ngo nk'uko uruhinja rukenera konka, kuko uruhinja rukenera konka, rukenera amashereka ya mama we, ariko namwe mwifuza amata adafunguye, ariko namwe mwifuza amata adafunguye, ariyo jambo ry'Imana, ariryo jambo ry'Imana, kugira ngo atume mukura. Ayo mata adafunguye atume mukura, mugira intungamubiri, mugere ku gakiza. mugere ku gakiza. Ni nako ibyanditswe bivuga ngo, niko ijambo rivuga ngo mwamaze gusogongera, ubwo mwamaze gusogongera neza, umenya uko Nyagasani agira neza. Hagarara gatoya. Bwana asifiwe. Amen. Burya umuntu ushaka kunywa neza inzoga aza abanza agasogongera, akarabura akavuga ngo irahiye. Nimba yari afite kunywa nk'iveri imwe agatumiza ikibindi cyose kuko yasogongeye. Amen. Aho nimwegere Nyagasani we buye rizima, nimumwegere niwe buye rizima. abantu banze, abantu baramurejete, baramwanze, nyamara rikaba ryatoranijwe n'Imana, nyamara ku Mana yaratoranijwe. Uwo ni Yesu Kristo Petero yazavuga, kandi rifite agaciro kuri yo, rifite agaciro kuri yo. Yesu Kristo afite agaciro kuri se. namwe nimumusange, namwe rero nimumusange muri nk'amabuye mazima, mwubatswe nk'amabuye mazima, kugira ngo mwubakwe mube inzu y'umwuka, intungamubiri, mugere ku gakiza, mugere ku gakiza.
ni nako ibyanditswe bivuga ngo niko ijambo rivuga ngo mwamaze gusogongera ubwo mwamaze gusogongera neza mumenya uko nyagasani agira neza. hagarara gatoya Bwana asifiwe. Amen. Burya umuntu ushaka kunywa neza inzoga aza abanza agasogongera akarabura akavuga ngo irahiye. Aracunguwe none ndidege none ndidege Bwana asifiwe. Naje nanezerewe. Amen. Iyi ndirimbo yigeze kutumerera neza igihe kimwe 2007 ngira ngo muri Gerzo des Âmes babigabo ni nawe wazuririmba uwo munsi twari tuvuye i Kigali twaje mu ivugabutumwa hariya muri Gerzo des Âmes bakibana n'abandi basore bari i Kigali muri Alarme turanezerwa cyane n'abashaka nawe agakiza none ndidegemza nguriya ni runaka muje usigaye mbona yarabaye ukundi kuntu ndetse nk'abagabo bamwe b'abanyagahayo iyo bakijijwe cyane. Amen. Amen. Abantu bazatangira kuvuga ngo n'umugore none asigaye amuhahaza. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kubera yuko yahindutse nk'umwana w'uruhinja ntakigira amagambo yayandi asharira akakaye. Twifuze kumera nk'abana b'impinja bavutse vuba. Umukristo akwiriye kuzamera nk'umwana w'uruhinja buri gihe. Tugomba guhora tuvuka buri munsi. Tugomba guhora tubabasha buri munsi. Amen. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Tugomba guhora turi basha buri munsi. Tugomba guhora turi basha tuvuguruye dufite imyumvire ivuguruye. Tugomba kuba turi abantu baba bashaka Imana ubutanga busha. Buri gihe ukazamva yuko ugomba gushaka Imana ubundi busha. Tugomba kuva muri bya bindi bya kera. Ngo nakijijwe muri 50 ngo muri 70 ariko simbuto wera nizihe. Kuba muri korari ntabwo birasobanura kuko wabaye umukristo musha. Kuba umuvuga butumwa ntibirasobanura kuko wabaye umukristo musha. Buri gihe tugomba kuba twifuza kumera nka kujya kw'abana b'impinja. Bwana asifiwe. Amen. Icya kabiri tugomba kwifuza amata y'umwuka. Amata y'umwuka ni ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana ry'umwimerere. Kugira ngo dukure tugere ku bukristo bwiza tugomba kunywa amata meza adafunguye. Amen. Ubundi amata afunguye nta ntungamubiri yo umwana. Amata yashizwemo amazi umwana aza yarara kandi azanatera diyare. Amen. Amata basutsemo amazi wo yasomera ubugari bigacamo ntigikunda. Amen. Ijambo ry'Imana naryo rigomba kuba rifite umwimerere waryo. Tugomba kwifuza
kwiga ijambo ry'Imana ry'umwimerere ritavangiye. Amen. Uko niko dukwiriye kwifuza amata y'umwuka. Kandi ayo mata niyo azadukuza akatugeza ku gakiza. Nta mwana washobora gukura azanywa amata afunguye, ahubwo azasubira hasi agahora hasi. Ariko kugira ngo umwana kure, abantu bazi ibintu bya nutrition bavuga yuko umuntu wanyoye amata, ikintu cya mbere kiza kimuranga, aza kura akaba muremure. Amen. Amen. Umuntu oya, hariho ubugufi wenda bashoferi batagira ngo oya, hariho ubugufi kavukire. Amen. Ariko kandi umuntu wanyoye amata neza, timwagaza mubona kera iwacu umwana bajanaga mu kiraro iriya mu mata menshi, tiyageza kura vuba. Akana kose kagwingiye bakakajana munsi y'inka bakazagakamiramo amata ashushe, kaza kama kazamuka vuba vuba. Ndabeshe abantu boroye inka barabizi. Amen. Arya mata ntabafunguye, kandi ayo mata aza kuza umwana akamukuza, ndetse ugasanga abandi bo mu kigero ciwe ntibangana nawe. Akana kagwingiye bagaza bakajana mu kiraro amezi 2, ugasanga gafite amaboko angana nk'uku, gafite amata angana nk'uku. Karasogongeye, kasogongeye amata meza adafunguye. Natwe iyo twakira ijambo ry'Imana tukarisogongera tukarinywa tukaryakira neza, riza ridukuza rikadukuza tugakura tukagera ku gakiza. Amen. Ikindi kintu, umuntu wanyoye amata ashobora kugenda akamara imyaka 20 atanywa amata, baje kumupima bagasanga kubera yuko yayanyoye mu bwana bwe no mu busore bwiwe, bagasanga ya mata aracamubamo. Kuko amata ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu. Amen. Amata y'umwuka rero niyo tuvuga. Amata y'umwuka ni ijambo ry'Imana. Tugomba rero kuyifuza. Ijambo twavuze kwifuza amata y'umwuka niki? Nukugira inyota yo kwiga ijambo ry'Imana. Nugushaka gusoma ivyanditswe tukagira inyota yo gusoma ijambo ry'Imana. Tukagira inyota tugasonza. Umukristo wamenye Imana azasonza, azagira inzara yo gusoma ijambo ry'Imana. Akabyuka mu gitondo akazashaka aho Bibiliya iri, akavuga ngo simperutse gusoma ijambo ry'Imana, akanyoterwa agasonza akagira inzara. Iba nk'uwibaza cyangwa ubaze mugenzi wawe ngo se uzuba nk'ugira nk'inzara yo gusoma ijambo, umutima wawe ukarehareha ukakubuza amahoro, cyangwa ubaze umutima wawe. Amen. Uku benshi baza bazitora n'ingana n'iyinga zakwiriye umukungugu. Iyo agiye gusenga zayamuhamagara abana ngo bana ngo ntaya Bibiliya yanje ngo sinza hanti, agashaka akaja mu bikapo akaroha akaja mu mafu. Bamwe bazazisangiriye mu mafu akaza kunguta gutya ngo nyiheruka ni ngo sinza aho nayirambitse bana. N'abagabo nuko timugirega ngo naba mama gusa. Abo bantu tanzara bagira, tanyota bagira gusoma ijambo ry'Imana. Ariko umukristo wakuze agomba gusonza, akazagira inzara, akagira inyota, kujya tuza twifuza kurya, kujya twifuza kunywa, kujya twifuza kunywa amazi, kujya twifuza kurya ibiryo bya saa sita na mu gitondo. Niko dukwiriye kugira inyota yo gusoma ijambo ry'Imana.
kandi rero ayo mata ni ijambo ry'Imana azadukuza tugeze ku gakiza. Ariko nimba tutaza dusoma ijambo ry'Imana, twaragwingiye batujanye ku gipimo, wasanga tugwaye bwaki. Uko hari abagabo basaza bagwaye bwaki. Amen. Amen. Utekereza umuntu w'umupapa wize akarangiza kaminuza cyangwa segonderi, bavuga ngo bashake muri Matayo akaja mu zahishuriwe Yohana, kujya ujya mu nzu yagwaye bwaki. Amen. Amen. Bavuga ngo basome muri Esteri akaja muri Yuda, kandi kwaho hagati hari ibitabo nka 50. Kujya ujya mu nzu siyakuze, yaragwingiye. Umuvuga butumwa akarangiza inyigisho, umuntu akiyashaka umutumwa umwe gusa. Narababariwe, 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 none ndidegemza, none ndidegemza, none ndidegemza. Kwifuza ijambo ry'Imana bigaragazwa n'iki? Nimba mwarasogongeye mukamenya yuko Yesu Kristo agira neza, dukwiriye kwifuza gusoma ijambo ry'Imana. Ibintu biza biranga umuntu wifuza gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo rya mbere, agomba gusoma Bibiliya buri munsi. C'est un devoir à domicile. Ugomba kuza usoma ijambo ry'Imana byibuze buri munsi, ugasoma chapitre imwe. Ariko benshi iyo bayisomye niho baza basinzira, niho bazabona umwanya wo gusinzira. Amen. Niho udutotsi tuza tuza. Abenshi iyo babuze ibitotsi niho bazafata Bibiliya kugira ngo babone uko asinzira neza. Agafata Bibiliya yatangira gusoma 30, akayisinzirira. Ijambo rya kabiri, umuntu wifuza ijambo ry'Imana azarangwa kandi no gushaka kumva inyigisho buri gihe zijanye na Bibiliya. Umuntu wakuze neza utaranyabanyije azakenera kumva inyigisho buri gihe. Dawidi yaravuze, aravuga ngo jewe narishimaga ngo ubwo bambwiraga ngo nje mu nzu y'Uwiteka, ngo bakimubwira gusa ngo nje mu nzu y'Uwiteka yahitaga yishima, kuko yarazi neza kuko agiye kuhahurira n'ibiryo byiza. Amen. Amen. Ikindi kandi kiza kiranga umuntu ushaka kumenya ijambo ry'Imana, azabaza ibibazo bijanye n'iyobokamana. Ahora agira ibibazo, azabaza ibibazo kugira ngo asobanukirwe. Azashaka buri gihe kubaza, ese iri jambo risobanura iki? Bwana asifiwe. Iri jambo risobanura iki? Bwana asifiwe. Amen. Ubu ngubu ikoranabuhanga ni ryiza cyane, hari n'imbuga zihari muri iki gihe. Hariho amatelefone ushira muri programu, ushira muri telefone yawe, ukandika ijambo ukabaza ngo ese iri jambo risobanura iki? Bibiliya ikakubwira ngo iri jambo risobanura gutya. Umuntu ushaka kumenya gukura mu buryo bwo kumenya Imana ahora agira amatsiko yo gushaka kumenya icyo ijambo rivuga. Na za Google zarabaye, ukaja no muri Google ukabaza ngo ese kwizera ni iki? Kwizera ni iki? Bibiliya ikakubwira ngo kwizera ni uku nuku. Gushidikanya ni iki? Bibiliya ikagusobanura ikakubwira ngo gushidikanya bisobanuye gutya na gutya. Ikindi kiza kimuranga ni ugusenga, asaba Imana ubwenge kugira ngo asobanukirwe n'ibyanditswe. Umuntu ushaka gukura
aza asenga, aza afata amasengesho akabwira Imana ngo Mana ubwenge mbashe gusobanukirwa ibyanditswe byera. Ibyanditswe byera bivuga iki? Ijambo ryahumetswe n'Imana ritabasha kubesha. Aya mata y'umwuka rero azadukuza, azaduteza imbere, tugatera imbere mu buryo bwo mu mwuka, tugakura mu buryo bwo mu mwuka. Umuntu ugasanga yarakuze. Iyo umuntu yakuze mu buryo bwo kumenya Imana, ntazahungabanywa n'ikije cyose. Yesu impamvu yatsinze Satani wa munsi ari mu butayu amaze iminsi 40 hasenga, yari yarakuze mu ijambo, yari yarasomye ijambo ry'Imana. Satani yamutera ijambo, yamutera igitego, nawe akayitera ijambo. Amen. Buri impamvu abantu bazabagwa mu byaha vuba vuba, nta jambo bagira muri bo. Iyo Satani aguteye umutego, aguteye ijambo, uzubura igisubizo umuheza, uzubura inyishu umuheza, kuko muri wowe nta jambo, nta verse n'imwe ugira mu ijambo ry'Imana. Bwana sifiwe. Iyo asanze uri vide mu ijambo ry'Imana, aza gukubita ijido bukeya ukaburaguye. Ariko umuntu wamenye ijambo ry'Imana, iyo Satani aguteye, uzumubwira ngo Satani winyishima hejuru. Bibiliya iravuga ngo iyo nguye mba mzutse. Amen. Satani ntabwo tumutsindisha amagambo aya ngaya asanzwe, tumutsindisha ijambo ry'Imana twamenye twize, ryarindi tubitse mu kanwa kacu no mu mitima yacu, ryarindi niryo sasu tuza tumutera. Satani ndiho mukangisha igihagararo. Hoya, n'abagabo bangana gute, n'abagore bangana gutaza kubita amajido buri munsi. Amen. Uko abantu baraguye, uko abantu baba hasi amajido buri munsi, abantu bazakubitwa amajido buri munsi. Mu gitondo umukristo ijido ryamukubise rya Satani, nimugoroba ijido ryamukubise, ugasanga umuntu azayihana buri munsi ngo jewe naguye, ngo jewe ko icyaha cyarananiye. Uko ni ijido rya Satani rya buri munsi, kubera yuko tiwakuze, nta jambo ugira, nta jambo uzumutsindisha. Bwana sifiwe. Ariko umukristo wakuze azasubiza Satani akamusubiza mu ijambo.